Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Mohon terima kasih di tempat yang sudah kami sediakan. Insyaallah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kula persilakan katuran kula katurakan katuran. Wih, kayak gini di si Asep ya. Anak buah bener teman. Nano, kalian mau nano? Siap. Nano, kalian bos nano. Siap. Pesen telur be. Di rumah siapa? Rumah kita bos nano. Rumah ini di rumah ya. Asa bos nano rumah kak. Ada pagi dia bongkar, belok kiri, belok kanan, lurus, bentok. Itu ada pagar besi bos nano. Oh di kolong mah. Dulu mana? Terus dengan dia di kolong mah. Bos Nano, Ya. sing rumah Pak RT, belok kiri, lurus, iku bu. Jadi rumah di kono. Udah Bos Nano, ini kono mah jurang. Sila kita minum bensin kan. Terus gampang wis. Kota antarakan rumah siapa besirannya? Park rumah emang Sarman Bos Nano. Ya wis, kota antarakan wis. Ya wis ya, antar ya. Ya, siap. Ada salah alamat tuh. Ah. Kono antar ya Bos Nano ya. Yuk. Awas bu. Lamun salah alamatnya. Siap. Dasar. Wih, si mau ngomong baik. Gantian si Lur. Yo gantian, ngomong gantian ngono. Ya sing kelakan. Bang. Terus jalan. Goblok. Wih, mau bensin ini sih. Wah. Bensin. Kasih deh. Ada mabok gerenuk sih rawang orang jejel ya tadi tuh. Tulisannya ya isi ulang air minum ta. Budak. Ini mau udah tukang bensin. Banyak Lur. Besi si budak iki bertukang galon. Kita beli si baju telur jalan. Kamu udah berani Lur. Suruh budak galon nih kok beli sini bensin ini kan bukan galon. Ya sir ke budak orang lu sekolah pisan. Sira si budak mah. Woi, cek nih kan ya. Tak ada sih banyak galon pisan pada sih. Wes bener wes. Matanya bang. Boten nang tiga pada jelas. Ampun, dua anak buah sih. Orang nongol motor ya, gawa menurut terang. Jam semen, terang. Wih ampun ya,
mau ditonggonin ya. Orang nongol-nongol terus nih sih. Rangga. Rangga Pak. Gagek kok ditonggonin Mang Isdul Kak. Hindi. Oh, may parak ng sarman, Rora. Baru-baru barang. Bos takon-takon ka gagek. Ya wes. Gue bos rewek baik. Pulus gaji seru. Aduh, pasti marah. Weh, magawin na orang beres sila dito sa ikanik petiba. Ampun lah. Ampura bos. Kung magawin mikirin Rangga ba sila ma. Rangga tua. Wes gagawin na kates. Ya wes. Sing fokus ka magawin na Sep. Ya bos. Ada mikirin Rangga ba sila ma. Bahan dari si Mokso. Iya ko. Oke. Wes. Wes kaya berangkat. Dan macam awas di baman. Kira kebot cuy saya. Ayan mangan grenuk kira mah. Kontak es durung. Wes. Para ko Mamang Sarman. Dundal eh. Wes, takot-takot mga. Assalamualaikum Mang Haji. Salam. Kalian takon. Ya. Umay Mang Isdul hindi. Hah? Mang Isdul. Kadang bedul. Mang Isdul. Inul. Tirane gelati sapa umae. Mang Isdul Mang Haji. Hah? Ah, suwe. Takon dari dia ya lah. Nun Mang Haji. Orang waras tukang galon ka memarah. Assalamualaikum. Salam, apa Mang? Martabak? Atau kan Mang Isdul Mang. Isdul siapa? Kung lima para Mamang Sarman. Anak Mang Isdul ya, tukang urut. Pemain yang ujung. Wis Mang, barang marok nganter na galon. Oh ya, isga cuman kesasar ya. Takon di maning bakal ya. Ya Mang no ya. Ya wes. Dari kita masuk ke martabak, badug mah. Mang takon. Mang takon. Di wong ki ora krungu ta Mang. Mang takon Mang. Apa sih gagu-gagu bae, gawin nog bae. Takon apa? Takon, Mang Isdul ning ndi? Kana ka ganggu bae. Takon ni marah-marah bae. Takon ni marah-marah bae. Sini, kanan, turun, kanan. Sing bener ning ndi? Sing bener ning ndi? Sing bener ning ndi? Ajak kiri kanan weng. Hidup kita nih. Kung kita lagi main game di preme nih, belok kiri ku, lurus ku. Yung ngomongnya melung-melung bae di mamange. Iya ku kiri lurus ku, game ku. Tau. Ganggu bae. Game geleta mah. Kan harus jelas takon je kiri kanan bae. Ayah kemunine tukang galon kan.
kon, Mamang Isdul hindi. Umat siapa? Isdul teh. Oh, Mang Isdul. Lurus be merana ke Gus, kayak lurus ya. Iya. Pokoknya belok kiwe ya. Iya teh. Belokan, belok kiwe, wes ya. Oh, iya, teh. Belok kiri. Jadi sina nagangnya kanan. Aduh, teteh karena depe awong Cintaku padamu, cintaku padamu, cintaku padamu. Primen emang nabrak kun. Maaf be ya, wong rokok delong wanganan. Wis mang, hati-hati be, jalan be merana. Iya. Cuan kita pakai tembok mani. Geleus dalu, malah pendak-pendak lah, balik dek. Tulahkan aja. Apa? Awan barang nagkijam tang sanga. Sa asep gitu nongol-nongol kini hindi pa sa kumakatalin bang. Katuran. Jelas. Sinano, prevent galon kita dulu di antar-antar itu. Di uwi si asep. Wis prevent bas barang sore wingi sampai saiki. Sore aku langsung antar merana si asep telung galon. Apa wedi orang dibayar tapos nano? Uwis diangkrakan sumpah bakal si asep telung galon sore aku langsung merana. Ibu tua kita masih orang adus bis nano. Aku na ada sekarang galon. Atau iya kerana mati. Iya si petawa ka magageger uang doang. Ako premen na sir Pasep. Pangandang galon telur betul sih kung isin akong kita sir ma. Orang pendak-pendak Mamang Isdul Bang Isdul siapa bos nano? Lagi disiran anak emang Isdul ta. Kita mah anak emang Adung, Dodo Mang Isdul, para umay ke Mang Sarman. Toh, berarti Mamang Adung sebelah Mamang Rizal. Baduk malaku. Jabrak-jabrak, pusing yang juga. Anak pasang kan kita bukan sira ko anak emang Isdul. Berarti anak emang Adung. Atau hari emang Adung nguru kita ke. Ada pada na Mamang Abdul Syukur kan? Nah, ikut ku. Iya kan para Mamang Abdul Syukur. Iya. Ya wis lah bos nano, pesan loro pe ya. Wis digawa dewek pe. Go dewe. Iya, wong ibu tua kita nerong dina rong pengeran bisa adus peripen. Ayo ben, go dewe mah. Gotongi, ya gotongi. Jauh mana, Mbak? Terus. Dulu. Ya. Sektor 2, ribu doang bayar sama orang kayak wong rode dosa bocah kuma. Tuman. Bos, hari makan. Makan ya.